Hai, Assalamualaikum semua. Okay, saya Darwish Mazri ataupun AKA Sesmen Maneh, AKA Abang Maneh daripada Honda Elmina Motor Kampung Baru Subang Shah Alam. Okay, sebelum ni kalau bila main TikTok konten especially live memang struggle gila lah untuk dapatkan audience. Kadang-kadang juga lead view pun susah lah nak dapat engagement, tak naik-naik. Rasa macam alahai, kenapa ni, tak nak jalan dah kah? So lepas join training konten dan live strategy dengan Coach Kayo dengan P10X Academic, seriously banyak yang benda Abang Maneh belajar yang benda lagi mudah. Parts benda tu jadi mudah bila guna CapCut, penggunaan AI tools memang susah nak cakap lah. Content, so memang very professional, cara yang sangat mudah Abang Maneh dapat belajar. Dan paling suka cari Coach Kayo lah, senang dia ajak dan orang yang sangat humble, sangat berpengetahuan. Jadi bukan kosong lah Abang Maneh masuk kelas ni. So boleh terus guna praktikal, terus boleh apply. So kalau korang nak improve TikTok content, nak grow audience, nak level up live strategy korang, honestly this training is the place to be. Kalau korang belajar dengan Coach Kayo, dia bukan saja pengetahuan, dia boleh buat kita rasa confident tu terus buat konten tanpa ragu-ragu dengan cara yang paling mudah. Trust me, kalau saya yang blur-blur ni, yang bengong-bengong ni pun boleh faham, apatah lagi hampa. So terima kasih Coach